الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tagnaan ko inhimumungan apalihalan sin adlaw kiamat. Di hahal sing kamatay. Asupaya kahatihan ta in hati sing kamatay. Subay tatuod hati hun in hati sing kabuhi iban nyawa. Salta si maksud nila iban sin inang nila. Imano siya na aun deng hajasad. Den hakabuhi iban nyawa. Ing kabuhi amuin nakapasinok hasabab kia hiwal sin jasad iwan ang gauta niya. Biya sin sapantun sin elektrik nakapasinok hakusog maun pakapanyapan niya. Atawa biya sila na lumihil ilaw papalitaan. Impalitaan mo'y kabuhi atawa in ilaw buwa din kaniya pangbukun na sabab ding halana. Banghinla na niya maubos, magad maputeng ilaw niya. Na inhal simpalitaan kya sangunan lana. Diya da sinhal sin jasad atawa baran, kya butangan sing kabuhi. Ingkatan ang gauta baran, mahal di ka humiwal asabab sing kabuhi. Bang ingkabuhi yan gumawa na deng habadan. Ingkataan ng gauta niya, mahundong deng mahinaw. Deng haini kaingatan ta, aun kamatay simbaran. Damikyan inggumi, kaya da simbaran. Aun elektrik niya manaw halawmbaran, saluway sinhiwal niya, amuin hiwal simbaran. Sumagawa pagbuwa niya hadjaring habaran, kamatay in sumupli. Impagbasahon elektrik niya manaw halawmbaran, amuna in kabuhi. Impuas teng hayan, aun pagnganan nyawa, imampat halawm simbaran. Labing kalagkuan niya din sin kabuhi. Pang dumatong in waktu, maukat in napas, atawa in kabuhi deng kabaran, halawm sin dunyay, inyawa, umakkal sa lama-lama. Yang patumagna in kalagkuan, inang sinyawa, pang puas ten hakamatay. Kalna, in kabuhi, buwa ten hajasad, sin alam ini. Ampain nyawa, buwa ten alamil arwah. Akatubtub sing kabuhi, alom sin alam ini, manusia mapindaring alamil jasad, maun pa alamil ruh. Jari in hati sing kamatay, way dukaing, dain sin tampat, pagpindahan si manusia, maun parwaing tampat. Atawa, sa pantun lawang labayan niya ding alam sin dunya ini, matto pa alam sin nyawa. Was dain hakamatay, kumakkal waha inyawa, insambag niya, tanto kumakkal, karna in Quran, mahamulya, na may takato, apal man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hati niya, unyawa masanang dain akalaulan, bing nakaw patuhan. Si mara kakuyagan kaniya, lagi sumampang sing kakuyagan dain kaniya. Diha ini nanunggalan inyawa, yatuk balan simpalman. Sin Allah, mahatita, tenghayan inyawa, umakkal sa lama-lama. Hangkan mga katay mangkuran.
subay palabihunta impag ayura, iban simpag ispatta anyawata, kalna, amurayan inkumakkal adyarata, di hawak to hababaw dunya, haantara sin jasad iban singkabuhin, ampain jasad iban singkabuhin, ikawin tadi hadunya, sa pantun palitaan ilaw mapudda pang maubos kilanan niya. Adapon inyawa, amuing kumakkal, lagi manunggalan, tumasin hagot paso, bang marayaw imaranya, marayaw imasampang niya, bang mangi, kabinsanaan, iwan kasiksaan, imaalok niya. Dita, hakitab kanjil akhbar, inyawa nagdaratong kajinis hal. Impanagnaan niya pagtagon roh sultaniya. Inhikaruan niya roh rohaniya. Inhikatu roh jismaniya. Intampat sin roh sultaniya nakabutang hajantum. Hati ni hatay, intampat sin roh rohaniya, nakabutang adagha, intampat sin roh jismaniya, nakabutang haud sin unod iban dugo, haud sin bukog iban kaugat-ugatan. Bang aun mga suho apabila inipon, maabot na kamatay niya. Waktu gumawa ka atawa apabila manusia makatulong gumawa ka inyawa niya rin habaran niya atawa di. Bang insambag ka kanya waktu makatulong gumawa inyawa niya insambag tayan wala kimugdan. Damikian, bang insambag niya, inyawa, waktu intaw makatug, di maiteng habaran niya sa insambag niya. Insambag unal-unal, kapangasuwi, apabila kita makatug, inyawa pagtagon jismani, gumawa magdungan iwan akal, mamanaw-panaw haantara ilangit iwang bumi. Bangin akal nakadura hagwa sin roh jismani, kakitaan sin taon natutugyan, in uno-uno kita ni alam katuhan, hakamat tanan biya sin kita niya simpatisya. Sumagawa pangin akal, sin taon natutugyan di makadura, roh jismaniya aming gumawa din kanya, in kakitaan niya alam katuhan, di niya kapahaman marayaw pagbatin. Bangin pangasuho magbalik, in mga ngasuho, unuin piyagbiddaan, sin antara sinyawa iban rowan. In sambag niya, inyawa, di mai, di gumawa, ampa in rowan, amo in magsugwa. Apabila in rowan, nagkabubutang hawaran si manusia, maukat ding hawaran niya, in taon natutugyan, atawa in manusia yan, datungan karo lagi makatulog. Apabila inyawa, adyasan in manusia, amo in gumawa, tanto in manusia yan, datungan sin kamatay. Na inhantang mga tuan, sin iman, amuin pangandul ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamarat saya tahasara niya.
pamarat saya tahakaon niya, pamarat saya tahakawasan niya. In iman, haantara sin ruh iban jasad, sa pantun sin suwa, nakabutang antara sin langit ibang bumi. Pang insuwa, mawa, haut sin langit ibang bumi. Tanto mawa in kabuhianan ababaw bumi. Tiadahan in nyawa, pang mawa haut sin nyawa iban jasad. In manusia iyan, minsan maghibal, mahukum siya, niya matay. Apabila in manusia mapatay, manaw magad hanyawan niya ingkap dengan la ilaha illallah. Ampaing kumakkal hajasad niya, amuin lapal Muhammadur Rasulullah. Apabila in kalima la ilaha illallah, iban Muhammadur Rasulullah, mapun karwa-ruwa manusia, manjari na iman haud sin jasad niya, iban sin nyawa niya. Dengha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda kadud. Di gumawa inyawa sinta ubal iman bang maabot na ingkamatay niya. Malainkan subay na kakitaan niya in tampat ni halong sin surga. Damikian sabda sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang maabot ingkamatay sintao kafir, sintao daruhaka, sintao manglalaog, mga nganyaya. Di gumawa na inyawan niya, bang di niya kakitaan in tampat ni halom sinalka. Inagi si mga sahabat sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya diinta ingka kita, sinta ubal iman, hatampas ni halom surga, in siya nagdara napas. Damikian dia tingka kita sin kafir, hawak to nagdara napas, sin tampat niya halom sinalka. Sabda sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatan niyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, dia panjari niya in Jibril alaihi salam, hasarayaw-rayaw dagpos. Lagi, hinangan niya punong nga gatos pikpik. Inhaantara sin tiap-tiap pikpik, aun dua pikpik gadong, dia sin pikpik sin manok-manok malak. Apabila buklarun niya, in hansipak pikpik niya. Katahunan in antara silangit ibang bumi. Aun hapikpik niya tampal palawa. Kaya susurat in dagbos sin suga. Iban sin dagbos sin luun sin suga. Dain ha mga bidyadari. Pa mga kaastanaan. Iban sin mga darajat. Iban sin mga kahaddam-haddaman, iban sin mga kabata-bataan halong sin suwa. Inatampal palawa in tik-tik sin Jibril, kaya susulat in dagbos sin Jahannam, iban na sin dagbos sin luun sin narka Jahannam, dahin hatibay kuan sin kahas-hasan, iwan na sin mga kalajangking, iwan na sin jinisan siksa, ipaniniksa sin malaikat, pagtagon malakod sa baniya. Apabila dumatong in ajal atau waktu kamatay, sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, intumpukan din ang mga malaikat, sumud pagkaugat-ugatan niya, ang panilapuaun inyawa sin manusia yan, deng hadwa siki niya, tumugtog barwa tumog niya.
Ampa sila gumawa, sublihan sintumpukan ikarwa, dain ng mga malaikat. Muka sinyawa niya, sampai dain nga dua tuhod niya, sampai papusod niya. Ampanaysab sila gumawa, sublihan sintumpukan ikatu dain ng mga malaikat. Muka sinyawa niya, dain ha iyan maun padaghan niya. Puas ding hayaon, sublihan sintumpukan ikaupat din ng mga malaikat. Umutong sinyawa niya, ding hadagha, tubtub pagunggungan niya. Biya simpal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, palawla idha balagatil halqum, wa antum hina idin tanzurun. Hati niya, waktu dumapak inyawa pagunggungan si manusia. Waktu sung siya mapatay, doon nahan kakitaan niyo, hindi niyo pagkakitaan, lagpasun simpangita niyo, in wala naaabot, dahil hatag na sin mata niyo. Hawak to yan, apabila in sung mapatay din ang mga manusia yan, bal-iman. Poklarong sin Jibril alayhisalam, in tikpik nga tampal pato. Ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, in tampat niya, halaw sin surga. Ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaiinan niya, iban sin kababayaan niya pandangon, sampai way kabayaan niya pandangon tuwaing, then ang mga ama niya, ina niya, anak niya, apal sa baban sin kuyag sin pangatayan niya, kumita sin tampat niya halaw sin surga. Sabda sing Rasulullah, tuba liman kana qabruhu rawdatan min riyadil jannah, wa wailun liman kana qabruhu hufratan min hufarin niran. Imayaw suput, iwan parasahan sin isiw-siw, inden ang mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, manjari impakuhulan niya, kabun, dahin ang mga kapon sin surga. Iban kabinsanaan dakula. Ay siyo-siyo, in din ang mga ipon sin Allah, in manjari impakukulan niya, lubang din ang mga lubang sin narka jahanam. Yato mga tuan in hal sin kamatay, amoy panag na anlawang lalawayan sin mga manusia, ikangan niya paadlaw akhirat, ikangan niya paadlaw kiamat, ikangan niya paadlaw ipamariksa kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, lagi ipanan niya kaniya sin hal iwal, sin inang niya manawat maslag, dan di hadun niya ini. Angkan mga katay mangkuran, suway kita niyo magmuhut-muhut tuon, lumawag sin luto, dahin hinang marayaw, dahin piil palangay pamarayaw, dahin addas tabiat pamarayaw, dahin pangunahan, inanguntan niyo impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pakayuntan niyo impagtahon sipat, makabutang hagin hawata, matawag ingkitan niyo, imakahagad tatap pa Allah, lagi niya makatatap hadiah akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya masampang taniyo, ingkatan kakuyakan, ingkatan kasanangan, amuin tiyagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ipon niya, hulaan nila kakal di sila lumaas, di sila ratungan sin kamatay, di
na sila datungan sing kasusaan, iwan sing karukaan, alom sing hulayan, amo impagdagon suga. Sumakuha in suga, mga tuan, di yan masud sim mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya nagdara sin tamak, den ha mga hinang mangi, bang siya nagdara sin hinang kasalan, bang siya nagkahihinang sin pangjural, ang mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw dunya. In pahupunta niyo, palawom sin igi jantong tanyo, ibutang tanyo tatap, haut sin dua kilay tanyo. In, sa lugay kita niyo di hadunya, di kita niyo makaig, dahil haut sin marayaw ibang bagay. Di mapailusin akal sin manusia, pang sa lugay di hadunya, aon hadya mangig, aon marayaw. In sabab dia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mangit iban sin marayaw, di hababaw dunya, asupaya in mga manusia, haratong nalari pa dunya, mapakay nila in akal nila, ipamikil, ipaminig, in mangit iban sin marayaw, kalna, nakauna rin sin dunya, dia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtagon dua tampat. Tampat si marayaw, iban tampat si mangit. In tampat si marayaw, di kasimbukan mangit, amo na in pagtagon surga, tampat sin kasanangan. Tampat in katantan niyamat, sin kakuyakan, si mga ipon niya amuin. Uminang si marayaw di hadin niya ini. Damit yan. Nakauna tiya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil pagpapanjari niya sinalam atawa sin dunya ini yung pagtagon tampat sin kangian amuin pagtagon jahannam. Tampat siya pabutangan sin tibayhuan walna ing kapinsanaan iwan kasiksaan amuin tampatan sin mga tao daruhaka maghihinang sin kadaruhakaan amuin tampatan sin mga tao maghihinang sin hinang kangian tampatan sin mga tao maghihinang ilanggal tara din Allah subhanahu wa ta'ala daw maghihinang mangi pa mga maas niya, maghihinang mangi pa mga pagkain niya, maghihinang mangi paginhawa niya, labi aula maghihinang mangi patuhan niya Rabbul Alamin, amuhin mangjural singkatan, liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon niya, hari niya mapupuk in hawa nafsu niya. Amo yan in sabab, pagdaing suga, tampat sing karayawan, innalka, tampat sing kangian, nakaunan na tiya panjari, asabab yatu, waktu pagpapanjari niya, in alam, atawa sin dunya ini, tiya panjarihan niya, di halaw niya, in mangit iban marayaw, ampain kita manusia tiya karipadunya, dahil halasan niya, iban ulung niya katu, wala kita tiya sibu hamal tawat sin satwa, iban sin mga binatang, sumagawa, dihilan niya kita kabidaan, ikapinig singgin hawata, dahil na mga satwa, iban sin mga binatang, iban sin dugaing, dahil na mga piyapanjari niya, piyasangunan niya kita, sinakal, ipamikil ka, ipamahamta, ipaminigta, banghauno imarayaw, supaya ta mahinam, banghauno imangi, supaya ta katangkisan, supaya ta rin mahinam, supaya ing kita makabatu, mattu magbalik, magda sing kakuyagan sing ginhawata, sumampang sing kuyag din kaniya, sabab, pahula
pagtaon niya kita sa kaino indayaw diarata sampai pagkatapusan sin napagkadi adunya ini manahot maaslag hinang marayaw amin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala katakinan tahinangon ang parimatong in waktu in kamatay ta amuyat to in pagtaon maksud simpalman sin Allah subhanahu wa ta'ala ipanawag niya panyawata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah o nyawa masanang nagdara kakuyagan sabab sinhinang niya marayaw beradiyatan mardiya sumampang sing kakuyagan ng hatuhan niya padkhuli pi ibadi sud na kau lumamud ang mga ipon ko kiyarihilan ko kasanangan padkhuli pi ibadi wadkhuli jannati lagi sud kau palom sinsulga ko kiyagamaku ang mga tao maghihinang marayaw di marasing kakuyagan sing ginhawa nila harap marikako si panampang ko ing kuyag maun pakuyag diara nila marikako amayat to imaksud mga katay manghuran ko sin mahita in hinang marayaw iwan sin hinang mangit natitimbang piyaom sin Allah subhanahu wa ta'ala di hawabaw dunya apal sababan mga tuan sin adlaw susungon sin kita niyo aming pagdagon adlaw akhirah katapusan sin adlaw ipagbabat sin kita niyo iwan sin Tuhan Rabbul Alamin adlaw ipagpakikita katok sin Tuhan Rabbul Alamin ang mga tumbas hinang tadi hatunya manahot maaslag at tumarang kato ing kaadil sin Tuhan Rabbul Alamin ari kita makananam kaanyayaring kaniya ing kata nahinangta manahot maaslag ipakita niya kato supaya wayroon ikapamong kapatuhan Rabbul Alamin doga ing dain sin taksilunta ing ginhawabaranta taksilunta in nyawata angkan mga tuan in lasasin Tuhan Rabbul Alamin bukun mamarahin pialutuan kita akal dengan awal kari asali diara taring halomtian sumagwa in ulung niya iwan sin lasanya dia urulan niya kita sin pamanduk deng halangit deng kaniya ini niya in namanduk atau in nagda sin pamanduk deng kaniya lagi mamanduk kato deng habang sa tanyo amuna ingka nabi-nabihan ingka rasul-rasulan deng kan Apo Adam panabiyullah Nuh panabiyullah Idris panabiyullah Ibrahim panabiyullah Yusuf Ishak pakatan panabiyullah Musa panabiyullah Isa sampai tugdug panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sila katan deng habang sa tanyo manusia dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala mamanduk manghinduk kato in pamanduk deng kaniya supaya wayroon satu tanyo umaluk kanila kalna deng habang sata supaya mahinang tanyo sila patuman mahinang tanyo sila suntuan tinguran tingkataan-taan pagkaradyaan tanyo ring habiyaon sampai pasusungon kaan pamintangan in sila kataan bisan liabayan nagbulok binasa liabayan iatubang tingkataan satru pananasat kanila iwan iantuk sin mamumunok kanila iwan sin mga tao manglulunggo na misukok kanila at katapusan sila hindi matuk at katapusan sila hindi mamalsawat pagkataasan at katapusan naraog nila ingkataan-taan si magkaapamandok nila inyan cukup kawaan tanyo pandukuhan ibang pamintangan inangunta malim akabuhita ingkataan panghindu iwan singkataan kalakwan singka nabi-nabihan labi aula pamandok
iwan kalakuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanyukaan pandukahan, ingkab tangan sin Rasulullah salawatullahi wasalamuhu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo ingkab tangan nagpatarang sing kasabunalan takapalsugpatan pahal sing kamatay. Sa kaula-ula ing kamatay, kita si mata sin tao makarungog ang mga kapdangan niya ini. Yariin sipat-sipatan iban sin lilayan ideng nga kapdangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahal panagnaan sin adlaw akhirat. Hati kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inhal sing kamatay sin tao niya magad hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hal sing kamatay sin tao nang jujural hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda niya, inipun bal iman apabila sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inipun miya magad di makahagad Allah subhanahu wa ta'ala miya magad apamando niya apabila maabot ing kamatay niya. Muktu impal sugpatan niya ring hadunya in siya umalok pa akhirat. Awak to simpagdanian napas manaog maun kaniya in mga malaikat teng halangit maputi in pamayhuan biya sin silak sin suka nagdara sing kapan kain halom sin suka iban kahamot-hamutan teng hasuka sampai lumingkot in mga malaikat yan haraig niya akat ihabaan simpangita ang panadumatungin malakal maut doon lumingkod atungod sinunia iban panawag ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Hati niya unyawa marayaw unyawa suci buwa na kau paampun iban kuyag teng ha Allah. Sabda sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawaktu inyawa sinta ubal iman makarungog singkap tangan si malakal mautian. Gumawa dain ha baran niya inyawa niya dia ingkagwa kinhang katu tubig daing haluluunan niya. Salta tayakun sauluhun him malaikat di nila tinggalan takadjak mata iban dahon nila ibutang maun pakapan iban pa kahamut-hamutan diara ring along di surga salta hawaktu diara nila inyawayan umang suraing kaniya in sarew-rew hamut madapat hawabaw bumi ini salta huway tumpukan malaikat kalabayan nila waktu diara nila inyawayan mat pataas langit malainkan mga suhu bangkansyo inyawa marayaw yan salta sambahun nila amoy ni inyawa hikuan anak hikuan ngan tiyangan kaniya di hadunya ini sampai tumugtog yung mga malaikat nagdarasin nyawayan palangit dunya
salta ukawan kanila ilawang langit. Dito halawang alangit ikaisa, umatud in mga malaikat, panyawayan maum palangit ikarwa, deng ikarwa pahikatu, sampai palangit ikaupat. Sampai palangit ikapito, dito hatu manaugin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitab abdi fi illiyin, wa'iduhu ilal ardi fi jasadi. Artinya, dukutan niyo na in kitab sin ipun ko doon hatampat iliyin, salta pabalikan niyo inyawayan pagumi matto pajasad niya. Awak to yan, dumatung maun kanya indua malaikat magpalingkod kanya, salta umasuko, isyo in Tuhan mo. Tambakon niya, Allah in Tuhan ko. Ampa na umasuko magbalik, unuin tiyag agamahan mo, tambakon niya, Islam in tiyag agamahan ko. Inasubo hikatu sin mga malaikat kaniya, isyo in usog katapusan, dia aksin Allah Ta'ala maun kaniyo, sambakon sinyawa sin taubal iman, amuna in Rasulullah. In agi sin mga malaikat, dia diin kaingat mo amunin Rasulullah, in sambag sinyawa sin taubal iman. Nabasa ko in Quran, kaya ingatan ko rin ha Quran, lagi tiarat saya ko ipan kiyahagat ko in Quran, na ampana mahaun in panawag-tawag daing halangit ipasampay sin mga malaikat daing hapalman sin Allah, an kad sadaka abdi paprusuhu minal jannati wabtahu lahu baban ilal jannah. Hati niya punal ing kaptangan, punal in sambagan sin ipon ko kaniyo, haniginiyo in laum papuhuran niya sin hanig deng hasulga, iban ukawin yung lawang ilaw pakuburan niya, panghundawan niya, pangitaan niya matupasulwa. Na sabda sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawaktu yan, umangso iban tumunog maun palom sing kubul niya, in hamut-hamutan, deng halom sin sulga, salta pahayangun sin Allah Ta'ala, in pakuburan niya, haluag katihawaan sin pangitang niya. Sabda sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was teng hayaon, dumatung maun kaniya inhambuk usog, malingkat in pamayhuan, malingkat in panamong, mahamut in ginhawa. Salta mamung kaniya, pakuga in pangatayan mo, ha kakuyagan kiya na naman mo, amunay niin adlaw, kiya janji sin Tuhan kay mo, kiya janji sin Allah ang mga tao nagihinang marayaw. Salta, mga subo siya, isyo kaw, nagdara sin pamayhuan marayaw, iban malingkat, iban kabar pamarayaw, insambag sin usog malingkat yan. Ako na ini inhinang marayaw hadunya, paibanun sin Allah Ta'ala kay mo, di halom sing kubul mo, tenga adlaw ini sampai pa adlaw kiamat. Na ampana siya mangayu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinagi niya Rabbi akimis sa'a, o Tuhan ko pasiglaan in adlaw kiamat, asupaya ako makabalik pa mga ahli ko, ibang pa mga alta ko. Yato mga tuan, in baita kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin hal kamatay, sin tao na mamarat saya, di makahangat, iban niya makat apamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Posting hayaon day sa kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in hal sing kamatay, sin tao, manghihimuting Allah, manghihimuting hasara sin Allah, mangjujural haliangan sin Allah, sabda sing Rasulullah, apabila sin tao yan mapatay. Maabot in waktu sing kamatay niya, hari pa maukat inyawa,
deng haginhawa niya, manaog maun kaniya in mga malaikat maidum impamayhuan. Nagdara sing kapan deng hanalka, lumingkod haraig niya hakatihawaan sin pangita niya. Ampana dumatong immalakal maut, lumingkod hatungod sin unia, iwan panawag, ya ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Hati niya, o nyawa malumi, gua kau pamulka, iban dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sing Rasulullah, hawaktu ka dungugan sin nyawa sin kafir, sin panawag sin malakal maut yan, mapulak kanat, mapulak palik nyawa yan halom sin jasad niya. Hakal na yatu sin pagkawa kaniya, tangsuun sin malakal maut, ya sin katangsu sin sutla, sin masagnat hatunok, deng hatunok. Na apabila makawa na sin malakal maut sin nyawa yan, tabo pun iban sauluhun sin mga malaikat, di nila pasaran sa kadyap mata, ampa nila iluhun palaw kapandeng adjahannam, kapandeng hanalka, salta, umangsu, deng ha nyawa yan, in sa bahu-bahu, kabakan hababaw bumi. Ampa nila na dahon sumakas pataas, wayroon malaikat kalabayan nila, hindi mga suhu, pangkansyo, inyawa mabahu, iban nyawa mangis. Inisambag nila nyawa ikuan, anak ikuan, lagi samputun nila ingan, yangan kaniya, iha dunya. Sampai dumagpak sila palangit, sampal maripadunya, in mga malaikat dito di umukap silawang langit, hanyawa sintao daruhaka, hanyawa sintao kafir, hanyawa sintao di magpaparat saya pa Allah, hanyawa sintao magmamaksiyat, magtatakabul hasara in Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaktu yan, biasa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar. Hati niya, di maukab ang mga nyawa sin mga kafir, ang mga nyawa sin mga tao magpakikibat, sin maksud sininang ibadat nila, paduwaing ding Allah Ta'ala, di ipaukab kanila ilawang lamit. Pang sila maabot mapatay, iban di sila makasud palawm sin suka, subay na makasud din punta palungag simpulit jawm, hampa sila makasud. Puwastay ngayon, magpalmanin Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitabahu fi sijin fil ardis sufla. Hati niya, pasuratan niyo na, in kitab, in nyawa sin tao kafir yan, ha tampat sijin, doon hatadas sing humi. Ang panatanakun si mga malaikat teng hataas in nyawa yan, salta, biyasta sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palman, wa may yushrik billah, pakaannama kharra minas sama, patakhtapuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Hati niya, isiu-siu in tao magpakibad, in maksud sin hinang ibadat niya, paduwain deng ha Allah subhanahu wa ta'ala, tanakun inyawa niya deng halangit pang siya maabot mapatay, pagtawanan sing kamanok-manukan, atawa dahon sin hangin pakain-pakain, itubtub patampat sa baba-baba atadas sing bumi. Mahuli sabda sing Rasulullah, ang panapawalikun inyawa niya padasag niya. Ang panadumatong indua malaikat,
mga subukan niya isiuin Tuhan mo, di makasambag inyawa niya ang bukunon. Ang panaumasubo in malaikat pagbalik, puno yung pinag-aagamahan mo, damit yan di siya makasambag. Ang panaumasubo ikatu in mga malaikat, puno in usog, atawa hisyo in usog katapusan naraak sin Allah maun kaniyo, damit yan di niya masambag in pangasubo niyan. Ang panadahon si malaikat timpal man sin Allah teng halangit ang kazaba abdi paprusuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Hati niya puting ing kataan kapsangan niya hanigin niyo ilaw pakuburan niya sin hanig teng hanalka iwan ukabin niyo lawang in pakuburan niya matu panalka. Sabdating Rasulullah hawak tu yan umangsu iban tumunog palomping kubur niya ing pasuk teng analka iban magipit kaniya atau gumipit kaniya in pakuburan niya sampai magsulaway ing kagusok-gusokan niya. Ampana dumatung maun kaniya inambuk sa usangi ni impamayuan mangi impamakay lagi mabahu ingin hawa. Iban pangasubo niya, ibang kaptangan niya, pagpakuyag na kau sin kangian, kaya na naman mo adlaw ini, amuyanin adlaw kaya janji kay mo, kaya janji in Allah, ang mga tao daruhaka, ang mga tao magtatakabul, ang mga tao di magpaparat saya kaniya, iwan di magpaparat saya ang mga sarah niya. Salsa asubuhun sin nyawa sin kaper in tauyan. Bang isyo kau nagdara pa may ang mangit ibang baita mangit kako. In sambag niya, ako na ini inhinang mo mangit hawabaw sin dunya. Paibanon ako sin Allah Ta'ala kay mo tenga adlaw ini sampai padlaw kiamat. Amo na in kapamung sin nyawa sin kapir Rabbila takumisaa o Tuhan ko ayaw mo na aparatunga inadlaw kiamat. Na mga tuan, amo yan in kahawpuan kaptangan sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat niya kato in hantang sing kamatay sin tao tarakasanangan amuin tao bal iman, tao kimakahagat tatap, niya makatatap hapamandu sin Allah, iban hal sing kamatay sin tao. Amuin ng jujural, mangihimuting magtatakapul, hasarak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahal pamayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kato, sing kamatay ini, makawa sa niyo pamintangan, inwayroon kalugian, sing kita niyo magbulok binasa, magsangsa, lumawag hinang pamarayaw, kal na ibalik sa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, mabot ing kamatay ta. Ing kamatay, di sa niyo mapaylo, dumatong patawmaas, dumatong pabata, pausog papabay, angkan mga tuan. Ayaw kita niyo magbatik laol, huminang sinhinang marayaw, labi awla hinang, amo hindi akan sin Tuhan Rabbul Alamin, kalna bang kita niyo mabaya da. Hinang marayaw, laway reng hakuk, kakuan sin atay tahinang tabiha dunya, mabaya umiwan kato, alawm sin pakuburan, na suway taniyo, di pagbati laulan, hinang amal saleh, hinang marayaw. Napariksak tanyo mga tuwan. Wayroon kakitaan ta, umunong kansyo-kansyo, palawang sin pakuburan. Makawaak kau anak, sakasi-kasi sin anak kayo. Makawaak kau asawa, kalasahan mo lagi malasakay. Yan sila katanyan, mang maawot yung kamatay mo, di makaunong kayo mo. Malainkan,
inunong sin anak mo, say mo, bang mo sila kahinduan pamarayaw, ipanghindo mo pamarayaw kanila, mahinang muammal salih. Kamikyan, in pangunong sin asawa mo, bang mo sila kapanduan, pamarayaw, kapanduan sin pagtuhan nila di aula, kahinduan sin palangay sin ka-Islam, in panghindo mo kanila, amuin pagtagon hinang marayaw, ammal sali, makaiwan kay mo halaw papukuran mo. Kamikyan, in alta mausaha mo, bang mo kawaon ding haram, panaoon paharam, tanto sadya, makaiwan kay mo halaw papukuran, dumagbos patao mangi, dumagbos patao sangi, amuin kahukawan mo, itaon, malengkan, bangin alta mo. Usahon mo rin nga halal, panauhon mo, padaan halal. Panauhon mo, padaan, ipanawang mo, pa ginhawa mo, ipaginang marayaw, ipanawang mo, paanak asawa mo, napakahan mo. Ipanawang mo paanak po, paintulon mo, paiskulon mo, pahuntulon mo impamikil, hinduan mo pamarayaw, labay rin nga usaha pamarayaw. Insya Allah Ta'ala, day nga kaptangan panghindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amunan ininang marayaw rin nga alta, makaiwan kay mo halaw pakuhuran sampay padlaw kiamat. Yat to mga tuan, ingkatantan, sifat-sifatan si Nabi Muhammad ini, amuin kasabunalan, takapalsumpatan, paalamul huyud. Alam amuin, atay dahiman tay mangandol. Wayroon, kakitaan, wayroon ka na naman sin atay ta, kakitaan sin matata, sin tausong mapatay harait ka, sin malaikat gumatong ka niya, sin pagsampung laong, sinyaon di ka na naman malaingkan, atay taing magsumpat, iban alamil wulu, alam di kakitaan, alamil arwah, alam amuin, latunan sinyawa tareng hakabuhi, paalam sin kamatay. Habihaon mga tuan, mga katemang huran, sabutun ko kaniyo ing kaiwanan kahalan sin adlaw kiamat. Hapal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nada'ul mawazin al-qist al-yawmil qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khaldalin atayna biha, wa kafa bina hasibin. Di hapal man ini, gaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pang maabutin adlaw kiamat, pautangan niya si mga pagtitimbangan sin inang si manusia, asupaya lumahil ing kaadilan deng kaniya, hari siya makarihil kaanyayahan at tiap-tiap ginhawa sin manusia hambu uno-uno. Minsan pa innahut sin hinang sin mga ipon niya din lihaw dunya, biya simpuling. Ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala, lagi ipatimbang niya, hinang yan, mangita atawa pamarayaw. Gaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, inday nga kudrat iradat niya, kasakupan niya, pariksaon hinang, in mga ipon niya, manhot maslag, mawud, in adlaw kiamat. Mga kataymang huran, in ayat Quran ini, napanaog, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na may ta singkahalan si manusia, at tampat pagpupunan, puas deng hapagpabangon kanila, deng halaw pakukuran, maksud
pahisahun iwan tanyahun, iwan patimbangun im mga hinang nila. Inadlaw kiamat, amunain adlaw ipag titindog singkatan manusia. Adlaw tarkadyot indatong niya. Lagi awakto im mga manusia malawa na impangannal magtuhan. Saltain adlaw yan, dumatong adlaw Jumaat, bulan, wala di takato, ataw hatahon, wala napatarang kato. Impanagnaan sin adlaw kiamat, dahin hahuyok hikarwa sin sangkakala, tinwakto niya, sampai pa tumatap ing kahalan sin mga makhluk, sin mga manusia, padua hula, adakala pasuga, adakala panaka. In panagnaan sin adlaw kiamat, hindi ha dunya, ing katapusan niya, ha akhirat. Inggantaan sin lugay sin adlaw yan. Diyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala katu halom sin surat as-sajdah. Fi yawmin kana miqdaruhu alpasanatin mimma ta'udun. Hati niya inggantaan sin lugay sin adlaw kiamat. Halom sinang kaadlaw, sumagwa bang bistahun, imbilangan di halom dunya, himmat hangibutahun. Amunan yung pagdagon, adlaw kiamat, adlaw ipagpapapangun, ipagtitindog, ipagtatagad singkatan manusia. Uno in katutupan, tungpas sinhinang, simpakanya-pakanya, adlaw yan. Doon na ing kasangatan, sinhanggaw, sin manusia, sin kasusahan, sin manusia, tungod pa mga nangihimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, tungod pa mga magtatakabul hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Noon na haadlaw yan, dumagpak ding kasusahan, iwan sinhanggaw, lagi buha din sila katan. Adapon intungod, paipon niya bal iman. Impananaman niya, sin adlaw yan. Minsan kumimmat na ibuhan tahon. Habis habilangan, pistahan sin mga manusalong dunya, sumakuha impananaman sin taubal iman, labi makaan kanya dahin ha sambayang 5 waktu alaw sin dunya ini. In adlaw kiamat, mataud ingan niya hakal na taud sin kahalan alaw niya. Dahil ng mga jumlahan singan niya, as-sa'a. Niyanan siya, yawmus sa'a. Kalna sin indatong niya, tarkadyut, sakadyak, mata, insigla, simpag-isab, halaw niya. Kaya simpal man sin Allah, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar, aw huwa aqrab. Kaya takato sin Allah, inhal sin adlaw kiamat, tiya sin sakadyak mata. Kaya nga jumlahan singan niya, amuin yawmul kiamah, karena adlaw ipagtitindog sin katantan makhluk, kain halaw pakuburan niya. Ataw adlaw ipagtitindog sin mga manusia, pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Ataw ang yanan yawmul kiamah, akal na pagpatitindog hakatam malaikat apangunahan sin Jibril alaihis salam
hambuok sapan hahadarat sintuhan karapul alamin. Iwan deng hangan sinadlaw kiamat